kita kau kelam kau bang kau tiang kau cebon. Ini bukan ubur naik kelam mong kita orang hekam. Ubur hekam to dunai kelam. Tunai borong ayu emukisi apa edis council ujo to buktin na. Di kau tu kelam untuk bukti pria sama bloke kau. Handai utang udah pun bukti culen yon upenya mungkin. Dan kemudian hampa awak kinomi kemat kubundu ketin klaim kam. Saya luang fikir MPP parti ku perba. Dan dia pun yang nyau tu lagi senem emek sarkar menjuta ke parti kini han. Kuala du chip minister du negas ni. Kalau kita dalam ke parti untuk tiap ukir cibeta hab cibeta kan. Nampak kini ke parti em ko kinong yalam, ku em ko nongrim, em ke principal. Em yang ngau sa ko na sa preston ko credo. Hama ido tiak ni mentau baik tiak ni bertak cuki. Record. Nyau praslem, how do chief minister. Umi ka dikenal ko tinyu wach pau semboy kelam ni. Kani penyol pa ka ka stable government godok tiak ni mentau baik ba. Ngakan mo ay poro na kongres. Manggali menaruh kita meli sedali sekol kata untuk kai sarkar baik. Ni ba mana jauh kiu perkara dia do tia ini mentai do nong di pai ba untuk ni yok nong di pai ba. Tapi mo yang ini ngawan kerpade pi kau nong ye lam yang pi opai ke jantil kamtam badi ke steady brogovi ngawan ini negasi jan yok ruyo jo em go kelam le. Kani ke sarkar NPP to ke sarkar wacha cilin nong ki ke sarkar le bor nong ki pai demian na. Kamu kaya konusi MLA yang kata UDP. Tangkana pau keluar projek kamu kaya apa pedo hilek man ko cak ciliang. Kesurup mesor dak selali pau kelutam. Ke apa yang malu jori. Kami udah selai kira lihat saja boleh pau sule udah keluar. Kita lah pau malu jor. Mani boleh bor. Mani ko cak ciliang. Betul tipe kami tak lupa. Hamdu apa hang dulu tu bro. Jangan por wah. Kini sarkar don bor kini bentah yang pi pai ba untuk ni bentah gibi terwan ham sao tu bakal kami jawara kawan ke sarkar ko cak kelam tok ko krek lalu pi mio pi kelam ye yo emang bor mu imam krek ngau pana itu lalu kawan ke sarkar kuak ju yo ko mio du kelam cikentin kata khuti ka tok ke sarkar tiak sina Kalau mai baru jubun got kena wani wato manu buru krek. Manu buru tiasi ni ko aru kelam yo dah yo. Kalau wato do krek ai usan ko dunia. Ai nya ko abji pau no. Te to krek. Takkan wakam te kan luksa ko kentam ko apniu ye pi. Live sebab kebat sebab sa yang vi amusok sebab ba. Kalau tu so kan lupa kan ko ya deng baik. Ila kriya gim to chon gudu den wa yo habu sok yo je yo bam ni. Tekati to pai ba do tun ru gi yo den yo bahasa. Ka kwa awong ipi i kom yang ngata dia tanya ham sa to bakla. Ar paru tik de tabodi. Dan pirti bitamerti bene uma ai bod tik na man no job wo tam pot. Sampai bakla bu tabod. Yang gua mandek job dia man bikam gua rem betan. Neba mencua ke MLA ke MDC. How yele MDC jo tension ni. Tip dep job nu MDC yo sarkar mam yo man ke sarkar yang lepas kan di NPP. Maka gua job siwan ni. Tebana pa di sarkar do pa na pa do patris nu rab yo bam cibol. Wa pun CP. Ikon yang ni konosi kenal kat prateri kat kendidi arpau wiri tak bodi yami cenderang makan thai dangster hai bertujuh ma ai bor sadap hak sembol ngakot data ngakot woro akaro sutri yami chade kemeni woro naga arpau su sedenan yo sedang bu tiak ni mentak roga pari ni konosi wangamu ciru bu tiak ke sarkar NDP kena pilih kena ikam guna sarkar ke development sisi lem dak bentuk ini. Leba gini gini tu lagi senang. Dan do ke surat ke road sektor
Mendunai ke arpa wajar keluar rang state ko maya yung nanti ada mani ke state ko kentam tang state ko bahasa magluti sekanya katwalagi nalor gluti sekanya di umba memberi kami warok dayo umur ibang pujok sa yung tang warok gitsong dekat lugar kaman ke tubuh jongi ke JJM the stadium nito one of the best state in the country ko implement ado prapa 100% do negasi kan gigi state tang state budak Nagi daw kam government dekret cutomi mataga hog yung paiba ka bonosyo di hajar klur hayo to support di yagan ki JJM project untuk bomba mundi leta pai je skor je education sector hagi nyab ligi snem dagi hajar ligi school building day scheme ng sarkar kum bujo male menchwa leta pai bujo nore patam boy klam de jo yobi Yang penduk tak sotok suruh maret tok kini sorkar. Yang pengunong si Mr. tok kini sorkar. Yang pengu nakam taprek tapki nakalepo arsnem kini sorkar gulak sekali pound yang snem. Yang rabi okabul kendru apply jam. Unjul layu ni waro. Hadai mana penbedigi parti bilang ngopi kami telak. Tergaman kani dalam baklatip cindang krek membuemo. Dan lei ke electrification. Kani galak, ada kani kurang kani bihim bi olay. Karkaman kani. Kenapa karkaman ada yo report ni gerong ba chnong. Dan bon gidong di sabrang mi thme gum bi olay. Kata dang survey ya new census, ya new faces. Duan gi chnong gum bi olay hantia. Next year dia kani lu doro yo man gi koni ko che bu chana mo man bi bo dom ko thla. Iko aite. Pai karkaman kani bon gi drop up student kedua bom kita biar cincin dong kedongi, medbon kita kena skor gua fail, kami open day ulai skor, wae kot wae kesla. Ke kabinet tidak berai kotor kami, yo penkel lepai ke suggestion textbook ni berai kena tahu metrik, yo like you fail yo pas ke manus nambai, yo mangi koni gua stop kutip, yo mangi gua pok gua peng, yo like yo sak den, kaman terwigi dong kecil, kaman kita state. Kita dah play percang, ke health sektor rupai kalau yo di mana ginos, di mana gi Pura untuk kantam ginos, darai de sanction sarkar ya ke nursing college kurang set obi hamukla, yo kongerjan kau du pura hei tau lagi calaban skuti. Kita ada bergaman kani. Pada sport sektor, hanya tahu ke football, ke games. Dan dia punya YouTube, social media. Ini udah ke apa dari Januari. Dan why ke Meghalaya game macam wajar coyonga. Kamu nyu bilek geri jantia. Onde bertai kulmar lo. Ang expo Australia na kani yang pelat ya ini naugi. Wah pemenang saya ni bi. Hagani kan last cut sodari. Dari Prime Minister Wembrom ya kami kaliau host ke national game. How January arjar arpau niau. Bagi wisang state yang orang ingin lagi handai. Dari jinya tok yang ini bagi sarkar pren. Yo yang ini national game host. How arjar hanya. Nang yo hagat tak keporkan. Orang state Kevin Lord. Hanai embo sa tu baklawan kamtam si sina bon go sa tu baklah ha to baga nim gurukom emgo waga NPP waga PGP to bhai nong gi bru paya gustu ga ko yo to ga dom na amada pi waga stu ko to ga jo to unto ham sa tu baklah ga mete waro ikang sarkar Meghalaya hawe krelang waga sarkar plan ka won go ga sarkar ia krelang ni bentak ke development kau pipa iba. Yang hiu rai keroi kepar, yang hiu rai iba medi, yang mangi kon yo kerjo kedang wakon. Sebab metu dah pingau di kau emale. Dan ngacong ti asing am tok piu tim nekong ya. Kemelir kam ni udah jok ti asing sekretariat na. Nai dai dau, ya krelang ke PGP. Hakata ke jimut ko yo ya ke skim pendor penpar, hak stud ko maya ke yoi. Entau sa tu baklabi. Ilawan ka wan guru sarkar hai India li hada ke langi for development. Nabai ka state ko kin with less resources. Wagi wan ko scheme we adi hajar plur. Kende pau 19 student ni parang. Kende pau ai sarkar India chipa hapsai na katai. Wat chipa hapsai na bakar to state kin. Kadlo kam ta imyo sai habia to logi wag sarkar India yo gni konfti ga roy ga par ga ti ga sken gumbang di ga skur ga hospital ga ter mam to ye to roy ga par man ga mangani hak state ga chopai ga jele roy ga par
Kata tu kau pun sih bikan kau bawa kau mahal ni kata ingat. Kamu tu kelam bank UDP ye. Kamu tu kelam bank yo tiada langgu imam kan di pokok sorga. Kamu tu sendiri lagi. Kau lagi apa kelam bank NBP yang ni sama mana yang kelam. Man kami tu kau paham dah terus tu ni paham dah lang serup tu NBP mau subir titiknya. Tapi kami tu tepi. Lepas tadi kan lepas tadi pilih hapur tu. Man kami sop nanti aku itu rupai. Tahan bakal kami terorok. Dan bakal di yubun buang. Jadi UDP lega jauh. Jadi lega mungtok ke jauh. Ya karbon. Kamu mungtok ke jauh. Upana upatri ke jauh ni yang ni. Tapi upana ya dulu ikut nak penbam sumri dulu jauh. Tang dua patri lebam hidup ikut bam hidup. Dan bam itu lupa bam itu. Kata tu kecil muncul yok hawa yok luar nabah. Dan kadang kata hamsa tu bakal kena ni dewan penci dewan penap dewan pesengawi pi. Ya gini kira di parwarok gini kam gini katanya. Untuk dewan dia mau kerok konsumsi. Orang kerja dia ikan gohe yang pi imam tiak agaman dah ni. Kecil kuat ke yang kam tam kau lidah yang pindah kerja dia hari lom jantia yang ni. Kuat aku bagus ni. Waka state Meghalaya Umangau one of the best state in the country yang kecil kuat yang ni. Waka open sengaja pilih kan kau mangani. Dan de kurten dari kata ke sekretariat. Kau khadwi sepak kelur. Yo sarkar Meghalaya hadin sampo ardelik senam ke sekretariat kutumi hak NDP government. Dan tonight sekali football stadium ku sopa wajar kapasiti apa modeng dan ke stadium ku hedo dari India. Misal seorang Meghalaya betul kartu yo kata kosan sepak kelur stadium. Kata yang pun kan kedua-kedua yang ni. Lelah dia pun ni silong kau mangkat ni. Yo bila mana dream city. Apa san nyau sunan. Yo kenu bita. Itu yo kena sejarah yo dibagi. Uman pihak city ko temi ramang ani. Ke department ko pai dengan urban affairs nangi. Debo ko paisa, debo ko budget. Ko cipau klur wa ana cipau jar klur. Nei mentaka samsam yo develop yang ke twin city. Yang lagi kon Ukraina akan rak mangai sorgi. Yang lagi usah blok di kenta. Kita itu hak sor. Itu akan mendengar pakai ni orang pelai di roti kesken. Hak mau kaya pun usi. Kan ni udang truk kerja tak ni ni itu nak kenyang hasamutan lo ni. Orang ada biar lo. Kita gini bodar dong kujuan ni. Ya kelam ini ke main road. Halai gini gini bodar kaman dawan gini bodar area orang uli nami dan pai ke proposal kat kau mangata. Kenapa? Jobon buang. Man lagi election juan penbet jibut kena yele ya ke bodar. Ke NPP kam ju penbet yo ka ju krek ore gam doni. Ke bodar isu ke face wala de penbet. Klan kriam. Kata dah duk tia yang ke face tu gua hap. Ke wi lagi area to ni area yang pici ni. Nam dia asli. Hari kat kendi tri ku Desember chua Christmas dah khut meeting oh. Wa kamon penbet yo podio sam go he yo pitit iting ni te ora. Tawa kuai Pikam ke riurang ba ang itang pa ya kre lang bugo sorkar yo wan racu ya ka won keroy ka pa tena kalian yang po adu klam slam ile klam chua nei ba udah hablai sekali meeting the chua wa ya ubo ke jingker pa di bidem mesin wo sao khia de mesin wo sao rit kau deputy chief minister BOP dari lom jai dia sao ba penjob emburom yo ma ai bor sedap wo the sub the NP party Yo kecing cep emburom haga arpau sutrik hadir ke arpau suwan yo wan kre emburom ikam ku sorkar bro wi hagni ke tanjer ya yo bidai ni ke kubre cibon kubre tidak wa to resmiau ya gitu kentin gua seneng na kaliang yong sar cei ki pai ba dong ham cha penbe hagi wituan kepati kercan telitela hau ma ibor nak bentak sembau yang mau haga kot tos opai thap kti warai nak bentak itu kitin ki yong sar jore do we are lateผมเลยชิบุนสารไล่สุกไล่สันมีในนี้ชนงเท้ายองอีปัจเจกิจิงเอกยองอีในนี้จะขมันยูวันระอุนิวเอ็มดีซีมันจะปูยูวันระอูฮับพีกินเอากิจิงเอกคิวเอ็มหาปอชนงปอเท้ายองอีรังกัดว่ากินเอาปลายชนง
yu yo i Yesuk Yesain kam tam i UM chagani ka thau chagani ki than bordar wa ka Assam sar kublai jibun lai suk lai sain yu poi suk poi sain pi chag chnong ki thau ki pi bat ki khon ki ti ki pi ki be ki be thon ki pi kublai jibun che char ngu upla ngu kut kur do ya ki jingim ki pi te hakani ka por kut ya saya u prian semiyang wa kulam hakani ka por bat hatin ni te kut wan ya u jino biam kata kut ya u prian semiyang sio ba wan cheni sekman yu kulam hakani ka por to kublai sipun sar lai suk sar em ba kitu ki kentin ki pi em ki lok ki wa artetin lese ki lok ki wa artetin le yo ki u em lang wow ni kandidat wa pi ketemu pi kublai sipun pemen lah te hadin nu ne prian semeyang khot ya u jino biam te nang pengkre yu ai ka jingklam kate yo i na u prian semeyang te ki pai ba ki wa ye em lang ini ham phukhi singau bha ye chong thik ne pai ke ni ga por nang bun go kandidat le pem klam nang bun ki lok ki wa klam ha ka ni ga por ta nang kong na cham ngu yo trai kirot wada penyo ya kani ka por ko koridor ha kan le kasmi ha ko ye sem ka le kru ya ko khat ar bertong pro constituency ta haji por khumlai kerpang yo Sherman wa pelai ya kani meeting hakatan naik sini bat kamjo ya deputy chief minister yong kamakhalaya biro kawi to de bukulam mudhan ki program ki yong uble yo katte danglai piti pi ulai sok lai san bat kamjo ya kandidat umaya yongi uma aibor lang sadap woto wada tim yang ni kam nakabenta ka election MDC ar fasan but kublela ya uwi kamu kon yang kesenong bro Uteto khutbah di petum syafir Uma Henry Lemin Doktor Jingstak Wami na nega chnong ka thao nega dong ka chnat kayong i waman ko kachnong punang man poklo pokjam Henry jit kerpang belayo uni doni wami dap chenrang berjit ublai na ka chnong ka thao kayong i lada lai vi sino lada ong pi ngana ka chnong kro daong baki oi chno mahandril men kate to kawi kajingmut kate to kawi kawai mesin lang ikan kesenong kataw bat lang ba ya ka konstituensi yung ibaro igawi para juipor kubleya ya uhet nong yung bat ya pilang kisnong ki uper kirahadu kirang ba snong baradu kiman bay kiman pa kon galut kon ganro kuda pelai yang ni kapor ko kardor ke yang be oleh polisnya opi yang ni meeting na kamenta kau ikerchan ni yawi kandidat umaya yang uteto aibor lang sedap uadaman
Hila kamen nisi pada ji por hak ni ka por malu usiting. Te nok koro ong akan ni ka por ngam kelam masipun kentin. Diwahe dah pun ki uklam sekmat yonga. But ego blena ya kita kuda det kelam nadin yonga. Dah akan ni ka por ngaong ya phi bero kam kiman wei kiman pa kon gelut kon kenro yong ka konstituensi bertom kro kyong e ngahajing pa yong nga nge yusuk yutna wayawan bicara ni meeting kajing yawan yong phi penyu kajing kerchan kyong phi kowe mesin lang phi haku kerchan ko penjob yaw ni kandidat uwad set naga parti NPP te haji por ngong tiye ki kam paro yaw bi ngasyam yo tha do klam warade klam usar yong ni uti puti chief minister unong pat ya ilang paro apa kam khalaya untuk tanya ka bertau mukro konstituensi Henry Nongpat ya kelam utnai ngasnyau dahun Henry myolat de kelam bejab di kelam paro jan saya kerpa dia pi paro siapa ukongo bad abia kita kentin kijing seneng kijing penyu kio kiwa cham jing hadu kino ki banta kham tam hakaman step man kawi karoi kapat tamen tu lo kawi apati yong i kam ki kon ki ti yong konstituensi bertemu pro kioi siau ba uap usiau ha tegluti ku kelang uni kandidat yong i udong siau ba kertan yo uni to OM hak sarkar kau paka kau timani cibor hak ju kerkom hak pelai penuat ladai baklai paika ngongepi wow knei wow kro ukro tanmu sepaum uknai kan thot chalum kamno kate siao ke tanga ong ba ni kapor ham siao thu bakla ham ijit kelmar ap ya kapor ap waya kikam ladam lai ya jing pelai kita cuak matu ya phianga ladam jiti yaw ni kandidat ni chong ini khamat yogi to ko wigi war nango sukki upat ya pianga ya kino kijing chon ya kino kijing amkam hapo ka snong ka thau hapo kaim lang salang langba konstituensi ro kowi nadai baklai Henry kamong penesar Henry kiwi diwi te tikira pelai penuan naga da wam yeto kurto jajong ke siapa yajit ya kita ko yeto kurto jaj siapa yajit ya ko yeto yuwar nangwa uringki Unki, ya kelamki, ongki, nementa karoi kapar koto, kayong ikan ki kon dikti, hapo konstituensi kiyong i, katakan te, yogi supply penuan, nementa yung pi yung hakum step man kawi. Yang aye yung akan ingapor, Henry, dong suruman itu, kelam lengkot. Henry ngami optin na yo kita kijing kerpar epi siang hajit
Jaki wuto hagaju kabut, hagaju kabor, hagaju gusti, hagaju sulkeng. Ongo hagani kapor. Wal songo yapi, wasiobab kipai ba. Siobab butin yoklamo, ongo lagi ni kitin nong yapi. Haka bhawi tarik, hayason. Ar bhawi tarik, hayason. Hublay sibon. Oh yes. Yaga jing chon yang pi. Yaga ni kintin. Cia jarang. Good boy. Brilliant boy. Do da sniaw ya gitu kintin ko da sneng da penyo tu hei ko blai sebut. Te u mahe kada po hadin te do mahe ko blai sebut ya ka jing emlang ke yong pi kan kapor. Te khut ya ka ya gitu ki kentai ko to khat ar berto mukro wow penkup ya ka yu flem yo mahe to mahe wa em na ka chlong mukro sao bai thap ti wo sao bai thap ti Hublay sipun mahe ka jingwan ka yong pi ay min sim ko yaw ni kandidat ba dia ilan ki ba waro hublay sipun ke kudia ujino bi am siaw bahawan klam kate cheni jakman ke kerpat le dang pun kini ke klam duduk kejak ni pony chimi pony ne ba yaw jingcar kini ke chong emru yo thau chong de miat de ba ke kudia ke klam ki wa nang pun ke klam ke hadin ya kelam ya kepoin dan ni like kini kipai ba ku cete ya kut yo gino biam so bawan sini cekman toh nakono chap engoi ya triggerot balik kamju belakang rat wah kai gani galat bodi uchet diwachia boyo uya chong yo uya yeng di thau ha gani ga thau gani madan ke yong balik kamju kuburom lai ko chau churman boda galat Wamju yenyo wamju kelamo panmap o yapi kipai ba dokble sipun Sherman ala kamju yung mahe yung kachino mukro uni don hi umahe yung kam kachino ke yung chocho bala ya upadidat yung upayu yung ai payu yung aibor sadap foto kandidat umaya yung pala kamjo yung ini kisong ter warok yung hamye yung kemat kemot yung dia amlang ni wa blay wa MP wa play P kapor yung P wa amlang P wa hakani kador ba yung Tengam yo ayo le ulam, wantip yo le ulam. Wasnya mana kalian? Kakam lekson, dah hapampai belum malah. Wasnya hibet, hiu yung nabri hiyung. Tengahnya kamu kelam ini, jiwa staf jiwa tip yo. Senyawa le ini beredap. Kam kani ka komiti hall ini ngakwao pentu ya kadong kacnat kathau yang ni ngasnawo dei batta dak kani ka UDP ular ko uchna pendep ya kani ka komiti hall tapi sungai ni pin mo pa na wo uchna ni ka ngayu Islam ba kayu di pigap teman ko tengah ongo yauni kandidat yang ni kamu yang di siu yang ni hampular kamu kular gitu mana kelam le di kam mana dia boleh di kam kata yo gilok yo kepatai benda yo gila kecilom ketau waktu na
kamu ular kita gitu iwa pondep ya tadi gahol dah selembah ni gahol tengah kuat oleh ukulamo sipang sekalian kayong kami ke parti pra ngayu kuit bet ke hai yuki ongo kuit ya pi yuki ongo kuit ko to inong guna beri hayung mana kai kejut tang dan kari la yo ere ma ong yeki cuyo kari ini mau ong nalali buk kejut ini habat tau ibru wakut gitu hakano betul berkapi baiklah kamnu berkapi ki kamnu yu piki woto kut kita maya piki nga mana kaliang yung nga osda maya kita maya kamnu maya ki kamnu ki iwa kut sekiat ki tengah ite kuau pen senyau pi baiklah ngawa biaya le petai pi biaya ukla pi wa kuai oleh ukso impor na bun yo ha wakalam de pai ba ngayu dia kan ni kaman bro kayong i gayu ka pi bethan wa tip pi bethan wa yu ka tau nga kam i jingmut yong nga yu upan de yong i ni woto wasapia uni waye upai usli hagino kisirong ngayu lada tingjari humukuro ciwajia siyaw ng wanmu arwajia step ng po cirup tegit ni makam ka nagaliang yung ini jibha katan tegaya ka tang dewa wong yatile te kanui mo ngile ta weyi gira te pai ba na kani ong ya ke kan mo ha ka ar pho wetare kan mo ha ka parti yong ke NDP utapi ha sembol yong ke NDP kita dokan dia mo biya ma pianga mo bai jo lai pertama te kublai jibun cejam Dok kublai sipun ma yang itu dikentin kuda seneng de penyo pi hakmat yang igi pajba waro kublai sipun da kate yo iwan de jingklam na wahe chnong warim yong ke chnong mukro ute to hamboy de sumet bar hadin wa de ukulam de upoi sa ke jichat na ka lapangap na ka chnong lapangap jadi kita ginong chat na kacang lapangap so bana pungkre ke kata kuti ya umaham boy day sumer wow uai wi kijing klam but extending to ye IUM ini ha madam Dua Bruno Chuman wah pelaya kaniga election campaign yung umum maay borlang chadam tajwa plamo ingu yo tuai gron nambo nong thao wada ei gni ka pathai go chet go sar made pesu pesan bhi ginong berchan yo mai borlang cha kaniga meeting guble ye gni go he go em hini nadu ma nidmon chulen uma nahi maya uma anri bukan di dadi yong i guble lang ya waro kini go em hini apo gedara Taswa kwa pechat malu melanan hi gigimtim kisumgo naga mentai kami kama election MDC kamo de PVP I hamukro ini dekhor bagi jingile kamo kam gibe gipayo umario taswa wa pechat yo giti gigimtim wa pensiyo jwa abi kam giwakam gi on gipayo Mario wahini yogi kamu cuajar baik ngawa berbahaya lagi oh kata terus nondunya supaya oh betam kamu yo cuajar mo everyone namanya malah benda ke cuajar kata tak kejubab yang lagi
Terhadap kita cuma wa kini kita yang Mario ye hiru jubab yang tegani kejung pensiau kena kau berhecrong merim yang ini kecrong mukro yang ini kerjaan yang ini mengaibor manipur yang apa wake lang suruh usket teri wa wanga kapor ko sincar cunong kami ini mano kapor ko ketangdo ngai jan nemdi tei por waktang kamtu ngai jan hadu jok le do kamtu dari tidak emurung karang Islawi emukau tau pau bei uaman sekiat utau pau wikit harangki Pagkipaya kikon yung macamang katao Kinok kejar Wausnya bahabi Jin sajisin yun bro Wata bujisin bugil penjam Ubri waan Kata kamansin yung yarabiyatan Kamansin Utun pensniaw Yati kiduk kisuk Kilembang Wah, kamu di TV, hei MBC tahu bro wujud pak chatting. Lisan senang ngedem kerjaan yang bok dikar. Hajwa bok kerjaan yang dulu, dan TV dulu. Tengah jujur pada MBC, ngayakan ini jangan jawab. Tapi MLA jujur pada, cakap hiba walai yo hei rembai. Hei ini dia lagi siru. Niti daw nama na cipenta kamu dong carem bay haga dengan election siau embai temen senyam ram teman na yulo kam nei ongojan katuna delai niti daw siap kemen mesin hawa yang kam nei ini man kamesin go kemen na Tengah yulo yang emu ya kita giren yu daw emu ya kita kamesin ya rabiatan Tengah kuara kudau yang liyo, elu gira nyukario, pamane daungan gicepo kam gerenta, juhi gerenta, pagi penhela kam tur yubi kam laliang, kan semua dungo tangwa pak nabi nama cepo. Karena yang iwario sengal menole, mana yang kami akan tanjuri sebadar ulawan. Hawan berwisian atau bu emreng. Mutridal ngahara yati beba sianno hambu di jabeng kamu cubu giwat ciri doan bu hakli ya itu wujud unita uyangi begini hingga yajan wah kita ba ini ketawa hadir mahndri wadadamu yang kedekam kita gigi kudang hadir hawa ini kemak tebun gigi yang ini doi kemak mana pun ini pun kemak urajat wadi ikam nanti bawahnya rekomend ya ini Dekam ada UDP cepat gimana hari itu wami ada UDP layu yasam di paiba usa kispetos kuwa iyo kamu bu aju haga nore tu katau tepat no yang yasam hawajib ya nong yalam ham kuwa ya nong yalam wapeman begi khot naga giat jadi ya nong yalam ngaman unong yalam ngapaka ngapun sinjungo hawa kami ipor yudua kelok yongo omo hawa kami yukri amreko amliwan saki kon giong nei sakai begi kon giong buku hiju babu yonga man ko begi kon tadi dak kiat sihawa kai ka begi kon on Tani tidak, hamku awal bendai seram nyaga konstitusi kami uli canggih cita cepat district council diwadi. Bayan nabi kapatrim nanti gue bendel bungo haji amusia walai office ya jamurom ya tim kena bertemu kok. Emang gue berlebih panjang landas
dan asal rombi bentar yang mentol jadi. Maka itu hendak Allah upau yang orang uadi bukan lai skur. Kekiat upau yang musian menurut Allah kulo. Pat upau menegur kiatong tolong upau yang lain. Akut! Hai! Tengkul! Akut! Hingga itu coba bukan tahu masa romo upau. Malam lagi. Bahagia tegur kuamal lagi kita juga. Hamsio, Pia Bakra. Kami ke kanan, kami ke kami. Nak mentayang ini ke arah bertemu muka. Kami tak kejengkit ke hati. Wahana. Ini ujung yang jusnya di ujung upai kita di belakang. Ubri, wahinilah benda bagi kami yang hitam dah kebetulan nak Allah. Kami kiringan, ladang yogi dan kurlan yogi dan sud. Wan ladang yogi dan sedak uang bumi kena kakam. Bahagia tegur kuam bencana dari baik. Kampan diri bertahu. Kiwangi, ia bertahu. Bunggubut MLA, wadahani bro bunggubut MLA. Ya terga kaman MLA wa kaman besi. Kami tara ketu ucim stad kuwa estat. Na uwi unong estat chau wa chim stad. Ka MDC go pae henda ucia buwa MLA yang uwi kam. Hampun chau nomor meto umana go gante. Pa ye iri wadam ne kedong video her. Uni to wasan senam dedek ni ani manusia muhajwai muhabirto ino ikam lagi to gabiang kada ni very very over 2000 dia mandaro bisi 2000 ani muhajwai mana dia to kam yatang rekam mana kelam dia bertemu kro jumpa ku biang juai cema dan siapa itu kan kata hawa dia ikhlas berjiwai kedua ini lan engkau berdistat engkau berdimit lain itu dia bincangkan lain channelnya untuk berau lain berbiangna ya gani kekam non mikman kadi gini layu bun sini ya cemam ya tok kata kekam man kekam non mikman. Ini pendaki, hawap siya yung sasam kita yung Mario, titigan mo ongi, yaw maay borto ubru, wada yung kriya kapur ka angti, berto ubumukro, ongi. Bisa trubak lagi yung ginagin silang yung ini, kanyangan ano, lada job to huyo torotong, lada job to pra huyo torotong, lada job to ay baro huyo torotong. Tekam nomi kay kita kisir gua, tikam riwan na haba ke imlang kesalang. Yut kina kate kecil tahu dia kira ngato man ko tang kecil tembe. Itu tahu man. Hamba yo ai borong di urut tahu kini tahu bayongi. Teman tetap bicara tu. Ai bor la tetap yo tahu dan kini tahu bayongi. Teman tetap suturi yo hamba emre kini tahu. Kata tahu je bisa tu baklagi bro ini. Lawan Allah itu wara tahu kintin purba election. Iwa khwandut ham hak kaite. Yang agam itu biar mukra tahu bro caklam na. Obru usi juangnya chambagi jua jeneng. Tawa nasi atau perulek gau deni. Hang kesorkar dinas. PMU dari hatla, MU dari haradan. Peladan kelam dikaite, karena itu minta. Ini tahu tinggi kedawi, naga minta kebahagiaan. Wat yang misi ila hamba hamso hitar kelam dau. Ini person charge dong itu dulu di wayarabi. Naga yang ke kau ke bam ke di.
Kini tuan gue sencar tahu di tip dari potensi lagi. Henry kadi torong uskatri wenga cheni wanita waklo bayrat hagabuk hagajinjar hagachipa. Pagwagan tu yatigi nang bertau kiwaman ginajung chulang kiwa tura hetai. Hami yagai berlang sudah ngayu na dua mana di sini. Yung islam bertau kuwa. Yung mana kuwa islam bertau bungu sungguh kuwa angka pulier. Niti daw, tinggi bertau siang lo. Niyo daw kuwi. Teman kuwi bunsini kuwa ibrubniar. Yang benyu bunsa uara tengah gi. Wadah ka masih kebelang banyak senak na tengah. Niti daw siang lo, tinggi daw bertau. Wa umman lo bing ibrubu wa chalak wa ujibian yang lumai berkenang wa unek kaburon kaijot yang kesenang tahu yang fi buat yang unek hile keroi kebar. Ini juga fi kamu orang ibru. Wah keniga ini fito ke high level. Wah depan hisnya yang aman untuk high level. Wah masnya wetro. Hawasinan. Hile orang nanti. Nadu ifara na adam ke imju yosok siang ikam di walai ni. Tada itu memiliki ke MVP dia ini. Now tim Omani, Umahani tim challenge. Pejuang tak ke MVP. Siapa dia yang suruh? Henry Kiwan on the relek ke serkar MVP. Ladam lek MVP tetap mulai dong. Ladam bilang. You lagi member orang you lagi iwakan dia lah datau tujuh tentang ini. Kerana dia kan, lain mentah ni kan, lain yang penting dia adalah bukti kulai sibun ciajarno. Tak kulai sibun yang kita bikin wahai senang orang dapat seniau ya pi kilok kijor 2M cacingai. Dapat seniau yang itu kejingjar, bat kejingarap yang new MDC ya kini kecenong mukro, hai jingjar, hai sejar. Ya kini to ka wi kejingkerpat, uang ya gitu driver yang kini kikari, barok sel palai car kikari, BM kita kena ke yang ngebi, yung lali kirun ki kut kari, ya sel pa sut hagi kari yang pi, rawo cepi, ya sut hagi kari yang pi. Trong jar ki kari now M1 ha ke kari yang pi kat tewe so ba jing to kate ke jing betip ban ke jing kerpat ye pile ke ha ke kepor khut ya kite ginong chat nang trong lapangam ban hadin ini jing chat khut yo ma demon mi lengdo wehe cenong yong ke lapangam wo ayu ya ke jing klam ke Kidrapare amo, kidrapare. Tore kibru, kidrapare. Ongora ucapi, tore pile ucapi bi. Kidrapare ucapi. Pide chong itu pamu cakkan ni kena, nak pitekan. Toh, tem sur. Perhatian ini kodio ma, demon milang do, wahe cenong yang kelapangap. Yo ayu jingklam. Hei kerpat apa saja. Hei kerpat ya kini gua cat. Hamlai di sini. Bila gua cat sangat tahu ye. Wacem mensir snakiem HUAM wasmat paham nabi nama hawas naku yejing bakla tikam wabham ayuda senang bicar pada hap
hana hamcha pendek hamcha kunting teruskan nongrim hamya wasu maya aleyoki di kontak konstituensi ya kerjaan telik kerjaan pura lawan raya jinggelah harga sembur bekot uye choni waro lamata tinjin jok uyo harga sembur bekot uye choni waro lamata tinjin jok uyo asap artam kembara yuki deitman ketua sombor besang dei roh kicong dan bentuk putri bun pisang padang sateng idang kalan mungkin dewa maya aleyokiก็เลยจิบุนคุณเราวันนี้บุตรจิตสัตว์บรอเยาวยากันกี่ก็ดูรไปกี่ก็ช่องเบียงอยู่ยอดเบียงอีกี่ทิ้งกลับเอาเฮกชนองยองกลับปังอ่ะแกโยบีดองชัดเละนั่นละปังอ่ะปลำเละนั่นละปังอ่ะจะเซลบ้าเฮกชนองชิมยากันอีกทิ้งกลับไปโยบีto kepada tong agak pon kecingin orang konong kong supply iwoblay de pelacil yang ini mana masuk pada kejun sistem yang melanggar ni hak ni kematan nak bentar ni ke campaign election MDC warbo kecing kublay yang kandidat kamjol yang Henry Waman Kauman Pau yang i Islam Gipor dan yang kamu nak kita buat Aye beli yang lang rangkat wagri ke celong ke tahu yang pi bat kamju wagri ke konstitusi yang ini. Kita hai celong kita pun ya nak kibi tuan kita kamju kita ngelam balang nak jai nak kibi tuan kita balang bat kamju le. Kita party leaders kita yang kini ke party NPP yang lang apa kini ke darah. Bat tua kerpang yang pi gimana pa ikon kendro yang ke hat arberto mukro konstitusi. Tengah dengan mga kamu piwam tibi ukuran sipun le. Hadir kersaja kuawia kijing mut hijing itu wakanika kampanye election MDC hakanika arajar arbausan. Tengah kamu pi mano bru utme hijing itu wakanika party damano bru warim. Badi juli por Yole sedang ginong song celong nota adalah pangat ke wadat kelam hagani ke celong lalai ke wadat pemandar bar hagawi tawan ke parti kau yo kelam harukum hajing itu wakatai ke celong yang ini hetai tengah gawi itu pencet cepikan ginong kercan borok yang kekadar betul ke konstitusi wakat celong lapangapi ladam yang ke sarkar NPP kumut ke celong lapangap dang yasadin Lana waro kinong song ite hyper liur kantam dangi hapius madong ite per kibru. Naita ita neighborwan kani ke sokar NPP. Yo iba ke celong ke tau kungi hawaro giliang. Yo ngi jing mentoy bubun. Naita ita unga bodu wangwa. Heta celong lapangap pun kiwang yo le sedang em ko detek kelam. Hagani ke madang. Waheta he bagel air yung kebom. Ngawong ipikan kinong kersan yung kaniga party NPP hamdaw jinggerman ini udah tepong he kebom ito ala pangap na he kala air yung kebom ala pangap ngawong ipi kata he kala air yung kebom siya alot kiberwaro spokot ito jing sekian uyangan yung sa ada yung ikat kala air ko he uwan ladamli please saja no Lito ito, kada haya kala air ng pumita yung lapangab. Waro kinong sang-sang yuri niya pokor. Ito jing setiap wang pulang. Tagaw kami yung kuha open snow.
Bagi dong song-song nito adalah pengapat kamu man kata hagan ni kamatan ni. Ya emika mo arpaw na arpaw tam teligi pick up. Sa to hado kata yawan ni dang ong sopi badang hek lal airpan. Kata ba wajib sekian uyak lam. Dan ini dah wang pikam ki long kerchan yo kani kapati hamdo jinggerman. Ketu meski itu ala pengat penting gila kalau pengat biasa. Yo sa dekut ke speed. Umam di sini sang. Dekut petani yo MLA yang kiungan ujor sungo. Wawan rabru ni kimi teman kita yo penpo ala pengat. Jadi dah wajib sekian uyak lam. Ham penbaik ya ke konstituensi ke yang ini. Ke konstituensi ke third hour bertau man dekat ke konstituensi dua baik. Karena itu kesninga kata yang mereka pentor. Kehubun dikari kewawan neta na thangrain. Kehubun dikari kewawan neta na raliang na saksliang neta. Tegar kan tawa wong ipikan kiro kersan ham baik ya ini jeng penbaik. Yusar man dekot upan baik yusari kinong song-song yang ibaik petan sultan di dek. Ketua kami yusar mari yo ketua stetsos yusar baik kercang itu. Tegangan tewa wong ipikan kinong song-song song tau yang kini kercang bertu yang kercang mukro. Hamsa penting, lada hamsa elam beklah. Jika bro sekian. Iyo di kemat kata memandang UDM ke media ada yo upai. Wabro sekiat udah kandidat yang pi. Lada kedua kucing selfie. Dia klaim pentip. Ia melangu cerup keman yung mansem. Klaim pentip kadang-kadang ke kamles yang bagi cerong kita. Ia melangu cerup. But klaim dekut dewer. Klaim de pentip yo. Hagino kita. Iwa imat di kucing selfie. Kantam igilong cerong jiwa hapa ketan bodar. Kalau ia melangu rengkat. Dan itu dah orang itu dinau tahu yo bro, dan dinau tahu yo nang yalam bersekiat, bro yo yang melang rekat ini belum melang kesalang. Kami jing itu wakani ke parti NPP, cibun juga kena wakani ke parti go bamsat, ke parti ke mana itu ini, lalu ke parti go kelanpur. Ngapa dia ke orang wakani ke por, lalu pura ini ke tim yang belai, kadiat nak ke Bible. Chami wo dobit hetu por kadang yut yu absalom ukon yang wo chami wakat lang lalu tu dobit em gibro go kawang mo yu dobit ikitin ko klama ko lambat kam jo na kawang mo gyo na kapor handai gayo ko jia ite kisagri sapor ko bun de ki hajar mut kisagri yung dobit ong yu dobit elat isim yo pride yu no bro. Hendak David itu por orang kamu, kecuali yang David orang, inklam orang berukat wangan, kenapa belai yang tipu jangan, baru belai yang izin kerku, harga yang melak salah. Itu tahu ikantin yang David kelamu. Dan itu orang harga ni kapor, ni kan di David yang ini udah kamu yang disi, harga ni kan terus nem kau David. Hojibun kita ki kat kamu mandani yo dari yo kawang daga mau na daga kendau ya kawang ni diktin wong ni bro to wo kapte kamni laga bon ki jingsa keno hai ni tai andre blai laga lang yo mo dua yo blai rang mo blai dang yo chai nang dang yo chung wan ra ya ki kam penroi hapo ko konstituensi dio ni hai jing itu wakani ka kam border i ko chong kham to maka pokhap ka border kamni yo bro mit loster batkan jo na dang ongi yo le sedang wan de gibi tuan ki parti ko wan pen BJP ka sarkar pangkras ko yo sunsa de ki phau to lig islam iya le ka jing itu wo produsan ka UDP le na ka HS PDP kepada yo kami parti rulung sencari sarkar Meghalaya yele lagi. Handai ke NPP ke orang Chongdon run yang terligis nam dada pun baya citai hajing itu wo produsan. Korang sakan itu segini ke bodar kamu dah undi putih cipen star katnai. Ile wasa kan ini than yung i. Bangkan mo ipigin ang Chongchong ile wasa. Ile mo sarkar ka pembay. Hagini Islam ko na ko sarkar dalai luti ko mot ko penbay. Handre won chao penbay putusan to kini gikarbi.
kita cong markap pui. Hachwau penbayu putusan mari mi isu penbayu putusan mi gitar biula likam ya mukro mi gitar biula likam ya lapangap ya ka siar ke kat kasla. Jadi kau kena pentute. Nete dah ke sarkar anggo bani ya yap kene bro. Chwau ya lai de lukti ke jai. Kani ke sarkar ko man kat kam man kat. Kani ke sarkar ko yu pan yu putusan ngau ong pikam genong tong. Men ko witawan ke parti ko yu patan tam yu putusan. Elot yaki. Elot yuni lo kandidat yang iwo yo juga ba. Kerau yo ya da yu chrodo. Rangkar bo deputy chief minister yo pait na gonta ka bhaga mian karoy ka par hapo constituency yo ni. But yo pait la khantam. Ye jingjar yo ni kam ginong chong chong akap boda. Tadai tai da wa wo ngene ko forum ko aku amslam. Yo le se ka mo ngat ne chibon ko cha pun ko le ko cha pun thaba hagwi ki parti ngawang pe kali to ka parti ko scam kali to ka parti ko pat yo suli yo ka step yo ikat ka maman ka te woro lada jiaw chi ti hagwi phai ki ate district council ngawang pe i ki pat ba pha yo banya ki mem ko jung mut bo ba tale te da ngawang pe jit yo ko sarkar ko em hai po Jitu kandidat UMI ko, terang yo yo saja dah nagam taga im gayam ka bhaga met yang ikam ke khatar bertemu mukro konstitusi. Sajusan banjur yo pikan kidang chongchong yang ni ke chunang mukro. Yo le sa sibon ki jingcha pen pe jeng ni kisngi ko dadam. Ngawang pe ton ye kelathia kelachong. Hamman ni ko be. Barabar jogon ko bro i ke chunang lapangat to ko be. Handai ngayo wa kecrong yang ikat ka maman kan ni kinong kerchan da sian ki upai uyo purutip upai ki yang lang kesalan tapi kecrong mukro hene le hamman de ki buru ki upai hamman de ki buru ko sa elam bakla gino gino benta jit ya garai ko sekian ewa sajusnya arsinya ka mau nang yo pi galat wa kulla dang yo pi galat wa ong upai ki kon yung pila de ki be ki kon yung pi tan ye kringet yung buru Tene te da ngawang ipi, selain yang giman pe giman pa giong pe, selain ngam kami gi kon kontrol kelut giong pe, kenang wa, yo tip ke upai, yo bro wa pat bah pat miat, hagim lang kesalang. Bahkan jole ewe belau dang kerku, udang penkeladur lagi kita kejenglong kejengim giong pe pok ni kecelong ketau, yo man pe kecelong ko citli, yo pe kabor khantam, ha kecelong ketau man gula kecelong ko wa, pok ko pernah. Jadi dah awal pikam kita congcong ini serang mukro, hamisha ialam bakla, penkela, ye jingcha ialam bakla yang pi, wagar bawi terik, yami kau step, dua yang belai jitu, ye iga kadar bertemu mukro konstitusi yo bro wacimnya kejingkik kelai, wapak ye kebaga miat tim lang kesalang, wagar bawa terik helai jumpo, yo mani ke konstitusi ko yo ye kejingjam, bat ko yo lagi kejingkatku, hawar. Dan kita ngawang agak dikepor. Kublai sibun ipi waro kam kinong kerjaan yung NPP. Kublai sibun ciacarwo. Kublai sibun wahe cenong yang itu bikin tim dua seneng. Bada penyo, bada pensniaw le. Hai kai hat cenong lapangap. Diwada penbek tiga wituan ke parti. Wai ham ngai bek. Hala pangap. Kada wahe cenong to ngai be yang itu bikin tim. Diwa ongu wahala pangap le. Biang bagi pagi yang new kandidat yang kublai sibun ke hagani kepor kut ya jarwa biam waman sekretari cenong yang kat kesla lalu nei terai de yang biake sitai cilia de kate sobha uniu jarwa biam waman sekretari cenong kat kesla hai joipor waman le kau temen wasan But hadin ni kutwan ya ucap pang pelai, waman kamu he cenong yong kamai deng, wawe jingklam hadin yong nima jerwa. Sekau bah kelam lengkot kelam di gipoin. Engo yo blai, wada ya luti yoi, lagi cenong per, wahap hani ke kadar berto kontuensi. Wawan yang kena pandan, ini cenong mukro. Kesar mana pelai kini ke dorbar,
naga party NDP kublay yung kandidat uyamay wakad wari pi waro kinwatis kiyong kat kiway manipur takajik kamadasnya Abhinav Sharma ang iperto yang atong jarwa suka trichnong kat kasla tem aran nila igipoy ko pansyaw perdi ini agan gatchnong ini Tetapi ini tayo kakap kesla emi Islam redap emi haga som haga kalle sepai konferensi. Tapi ini ko kacing plan yung belai wah haga ni Islam. Terpano ye the weng ye the ano ye caga kat arberto konferensi. Nabu kat kesla cawa emi kap pratali kichnong wahap haga border area. Tegar dante ngasap men sipin wah hapo kami kekanar berto konferensi emi cibon kamu wet nong lepengap senyau emi kibru ko em hapo ke border area tegar juga kejumpan yang pelai ni waro ngagar pada uti kam tamu ni kecnong mukro berto to kibru kiwa start kibru kiwa tip kibru le kiwa hepai lo kumaya impor ito kibru cita sa border area ichipan sa mikijinga nito tao kwa ipi snaba kamarate pinidat klam kiwa het kuradap klam sudirama ongki kani parti Toko M. Haybor. Kami ke parti itu pat hasted makalia gawai. Peperangan Sabah Pinjing yang kandidat gawai WM Haybor. Yang pat usuli yai kam kibru border WM Cirup perjan kibhoy. Peperangan yang kini omai peng. WM letar kat kesela cuma haga polling tum-tum. Lagi 6% yang orang lebih citing direct utabi sono kandidat umaya yang ai. Peperangan orang ni siapa maya yai kam jo em kapordar kersan telit-telit ke parti la yo kunjok yo i kecing kemen kecing sok wani cha perem khalaya yang ai. Tidak hingga perang oi pe kilok kumaya oi pe siapa haga arhu terik yang minang setiap cukup polling jar polling ya tapi sendan hate symbol yang kekot haga arhu terik yo jingjap pop wano betul ni kublai cipun cejar no kublai cipun temenusan badai jok por kau katri cenong yang angkat kesela wa cimpi ikipoi gitu to kita kipoi gua mkam putsnia utok na ya tebusnya tu bawap te kerpat ke kini gua hadin le cimpi iponya tok na kata upoi wani jauh champang play uman kau he cenong yang kamai deng te selbama wan jadi cekeman te berhadin itu kutia ka manbay ko neta na mujam o pertuj ka janta Mary Stan hadin ni uma yuyo klam na gani ka manbay ko na mujam ngaj kentin mo nang bon ge kwa flam dah ka poro yo ong de pertuj ya waro kini go tip pertuj piti beramo to Deburum ekublele yo Sharman wa da pelai kan ke lang yang inai kesni tekan jole yeki wa hetnong bat yo working president bat yo secretary yo masjid lebe yang i kam jole yo ma Henry wojo ikerchani menchwa wojo man lagau MLA lang ka than ke yang ileni naga than la ka chli mentam te ekublele pang ipi waro kam kinong wan inai kesni ini haga wali sakhi ne bentau ni kandidat yang i uma ai bor sedap
kada to yin sakhi ne bentai yang o agaw ijit thong yo uman biaw ka wem disi sa chiset tagawi kwa uklam haperdi yang phe ni nga to kani kasingunang kong to kerchan no yo numa ai bor sadap Henry hakit boy jodep nga unong kerchan yang ka NPP Henry o memang ka unong yele na ka NPP Henry yele no ka kongres nga la NPP teremo ka pa tahakali ka tem o the line no ka party NPP ndai kerchan lang o sirop Teo kana ipiwa kajak wala likan bas nemit tahai dene yang ibon sa kapag UDP ang nga sinula min wala ka mas duro ang giimbakan bas day ina jobi to nga pujob are alelay lang duro nga ang nga ina jobi ang ale siro nga ipujob ire nang sabai hatu mentukus nila kod lang ipiwara la chiro ipujok ire nangka arpa sodor yo ejang ding jok arpa sodor cekmat yo ejang ding jok katne kesninga puyo ga ding jok kiu poem lang chiro i ga por le lai lang chiro i nang cha bai ba nang kod lang ipiwara kiu lang em mo dang snaw atatin le ale la lang o i chiro dekat ne yo reklam wo he chnong he ni chnong mukro tiga suara katem mem deu tengapa terkau hariu dong wet nang terkau lalang ceroi kama dalai men legesni haladun mem katte henile em lang ceroi we chnong uman ni uti wajab ya kata kesni ar poso terin leni kamu kelam coba ngeten nang bon ngini ko he laden yang ngawo kulam yo an ki kulam de piwan I teman te pag na pay ba mo hak kesni ar po terin tunig sumbawa sa ejrong ni tunig sumbawa ka arpo witeri ko say hey dorel ko arpo so terin sli yang ina joy mo hak arpo witeri to jobi tiny tin kublay pejibon kublay seda kublay cipun ma wahe cenong ya tugi kintin kiwa dapat sniaw di hat cenong yung kandidat dapat tayo na ito bagi bro yung da kublai sipun umblai wo em rengkat lang upi wo ye pi yalam ne gnong ka thau yung pi rengkat da kijing start yung blai rengkat upi kublai sipun kada khod ya ka kong wa jan nak gnong sebab Gumye yom ulan ye ke buram go krau ke yang belai wada yo I nai ke singi ke wadum em chet namu slam te hak te yo I ke pran le go chaj tu khie waro I de ye wiwan ni kroi ndi poi berkat kat ni bone kamu ada ong kita nai ginong lam khmat I pajat ini dor te teman I ke dicap lupa Gede buram ye gini ginong sang kenar udah egi ngagan igelat han ladem tipo kulam sipun ngenten le yo pira si yung sistem video nyau kan mau buram pile depan mat chan pi yo menye pendang tentiang gede ira tang kubur wa ong em kita kan thai yen bek ler situ nan le buram man le yo kandidat maya yang I saraibor kamu ada kerjaan lang iyo hak kita kesini ke arpu witeri waro im hoi bakla em kamu ya senen je kentu bahai kini kinong yalam sabat senen kentu kini ki ya kini ki pat ki plang yang inang em bat ki bro jan gua pujau tabut bah nang em kesil nang kong kam seip than ke area yang I ku sadin bah nang em ki wum putih tabut da sabau betai bahaya ki boy bakla ki Lebih kedau gua ngaker chan na yu aibar hamsa permo ang yu aibar kat ang ngaker kan man em yu bakla mak yang dibat bal nang ang yu di pertu sebama aibar tengah empom slam mitip nang cipit ciksa cipit cipor lagi por witip met daga ni kok genti gua nang kong ngaker chan na yu kani ke genti ku mi NDC udah jap lasan senam de kiu katul ngamiyo sa uang ay piwaro perchan ni jap yang sagani ke genti sasan senam haden
ayo yo subha jinglong jingmod yang tahu kerjaan lai to tahu yang alane wa pendap ga yung ga sem yang ngayo pa yo kulti ko bha ko da blayu kini kisnam guru dep lagat snong yang nang mentus nam se sagni ga berto konstituensi ku emre kerjaan yo tangwa ngapat kem kerjaan yo da bun bagi kam ko bha wa da leu ngau ku blai sponsor wa da yp em hakti ki kizat timon tidiang yang kacnong yang snong yang ngato snong mau jem kamu lengkot hipor tengah jiru pulang cipun lengkot ikutin ni kamu menrengkai pingat wiri jinggut yang berkata kecil ke pulang mepi mau perem muragi broi karti UDP ongko kibru kipat yang NPP to kibru hebat Duki kandidat WM, duki MDC, duki MLA, duki deputy commissioner WM. Tang haga parti yang duki kinbat, ang manda yang betli, manda psi adu hau kanam hau kanam kin, artali dadap kanam. Tang iwan, iwan, ukanam jo tang dagi kin, manda play nang yang iwabun angki. Kakhan ada duwe dutli atli dutli kakon no kanam jo snaw pi mo patba o kakon dutli ko kanam snaw rema tagawi gnupsa ping ang manda duki ken motor pi ag yung kasemma manda dagi kan swet lane gi pa gi wa manyeto jing mod ko mande lasan rungot gi kan nang yiyot kin ang bajang tang motor pi klam upa hagayung mikmat bagayung to mire bethan bha upa miyai ga miyal pau hakti yang awan gi pai do ki wa chong kenar bat ngadu litel ketik kinten no klam tenai di peti komisioner sahun sang ang mapenrai ga dar padu klam ole de piang he tengah min pun ten wi por le de tembet ki kamu ang gitu lagi nang mat baju kam kipli kam ngahi wadu naik sen telit ki di umpan se ni kmat upat ba obun walang am zo yenya kani to kasen go nang kong sen wa arole hi cibha cipur ciliang atam unai to kasen go nang kong yenya kmat kat uni pat ba ngong adam tang pat dete Wada kercan pura ay bor ite daw ngasa kumen no yenya kmat yang kmat yang pipat ba obun walang tengah isai ini kinten ong ye pi haga ar phawi tarik khot upa uplang kidan yung jam sem yung pi gunang ar tatin khanai pi nei khanai ki ye ka kupar ko da yo inai gasni ka ong ye ki yara wanra ye ki waro sarupo ma rin ni kinten ku blese bos lamo jam anggi sa kongres ubon lana ka UDP ubon tang naman dapat bahao haga electoral roll nga ang oyo ay kimay tang si pabot le kamtam yung kongres taga pat NPP yung hindi 5% em ko hako kasinang yung imo dyan Kakublay si Bun kong diketin sa atong chip hati ba awas tak oleh biulang mereka por la dapat siap biya gitu ki kentin juara kercan kurabi yang di kandidat yang kata nuan da poli jaga Andreas Suciang woman kau cenong hai ta cenong sabah selalu ya kipoy hadin nite boy saka boy presiden yang ka senrai siar yo pensnia wi saka ta ka siaran kam no jai Sarman wapelai kaniga dorbar itu election yang kandidat emborong yang waibar lang sadap
Kau rumah beda nih, ngal tokong kena hatam di pertuji. Mana jaga Quran ukong mah. Tempat aku beli lah ya gini. Wah, aku beli lah ya. Wakil Muslim yang kecantia, pada tebi piman hi, garang dakso oleh sekretari yang state. Pada aku beli lah ya mahan lemin, nama nakam pamen yang ini. Datuk piwoto geluti yang urbon siam. Inan yang udah benar geleng-geleng, jangan tukerwai. Pada kubli lagi gini gue, yang cedin yang year jo, tokmat, amlang lukan itu, bat kerpang kubli berubah. Dengan aja tuh gue kelam kerja ga. Kadang nafsi asal ke NPT, ukena juga jaga kelam di berkete dan ampun gue kelam. Jadi yang ini kantor macam sebab bat kecil mukro atau gede yang lukan sebab. Ngadi bulan ya ke cuma mukro gebeka do ini mana kebiman yang ngalah ini. Keluar kata wala itu abor lang sedap. To ikut ibu cuma bordar bon telik islam mau kejut. Kawan le cuma ngerum tene ke kejut temu gudujok bukan ni dan ni dana. Kata wala itu. Wato ngadep senam MLA lai hakini dipui. Jadi penjel yang melihat boy kan ini angkut ke lagi ngale sekebom, kada bom dengan ada pesan arslam the bom dia cak dia. Ni kita kedau, walai ni orang ba, ucap mau dengar mana ucap sama di kedau, kena story bekerja ke jenjang pok cenam. Itu saja dalam hang. Demi kekuburan spok karbi diung cenam wan gom kurmi. Happy for em go win sen balang yang ucap. Rekat wangawalai. Tepat kita ikat. Lepasir dek sebab kita cong cita selesai tayang itu senang. Telepar tuja kau amul tunewu orang bawa kelam jadian nakong. Happy puara dok gemukro kisah takro lu dokuba. Hedging start yang lukan di dia dan burung mangai. Ya cong pes komiti hati henang teme. Nakong tok kete. Nipur deputi komiti dalam sekelas library lalengkam memgar ketiende. Bakau usah uang nipur. Gini kon cuma yang kecil sebab. Usah kedok sau, kedok di karbegi. Hatta buat senang kulo. Depan lagi ki, depan tat ki, kedok sedien, kau kedok sau. Wana tajuk kemana dibuat? Dekat arus pun ada di tutor, kau gampu je. But Yusuf nak tegadaw, mana wanita tangga petelum jerong la amro gurung yo. Mana kan ni telang kong yakri kong dam deng betul ang kumor ka kong na. Bo kelai mana ka petelum na. Doktor lembeda media nya pulih. Yalai sitai. Nak tegadaw na berkhadaw ma yo buru ka me. Bagus ni ketung kata makan ni kecurang mukro. Pagi betri depan ni boy mana ya keselar din. Am cuma dia mana ya. Kalau di sini kap kau yang lagi. Na orang mayap sehingga aku sampai ulek dulu ni. Aku tu berkelam. Ngajar ke orang ba. Urat cuma pengajar kelam kat ni. Kecuk kejeng ibadah. Tegak tahu. Ngam kelam buktian untuk kete bentang ayat telingum dia buru kami. Kita beliau. Dekejak hidup hidupi. Namun gue thanglah, namun gue onginga. Oh, celak si MDP celak arlak tiat ko. Etik ingat lepare. Dari antam mereka terang le antam mereka ngatur murak cap tiat ke. Ngam menyayi beri ngam ciri ke parti. Ban ke parti ngam ciri itu. Ke pertai nang lain staf. Kejirim di kandidat man uniform eh. Dah itu. Ngam kelam bukti ni dia harus ni kejak kedama. Itu Marius dan ngarabun beli kita memilih kerjaan ram. Itu dah awal kat cuman le mutusnya nak eva ona. Yaki awal panjang deh. Macam sebab wanita ting Mario. Kami ketai tawa aku. Nama yang ngabe kena senyar pakai. Kemudian dia wan orang
Nang tawa pergi kurung yang di bro. Merupakan seorang biar bila. Biar baik berkat demikian. Kaya ketua sosial media ini ngayon ini warak kriben yang kan betul mukro. Yakin lo main? Yakin lo? Budi nang kecar bom yang ini lo kenal le. Hanya lam berkelari ka tu cepat kan. Kau ngomong ke mande, warak mande amene. Sebagai tu kurung jalan kau lagi umat diurusan. Bawa tumpai pun, bawa jepai, manpa manditor kom. Ibu ngawe senang, dikir rok, yapkir surok kamu ongi payba walu malangnya. Negate gada operkat seni serang dam tara dikbi tak maka warwai. Kadang negate gada payba berkat demikian. Ya boy. Usai jatuh kan ni, meyabat tahu meyam gara sejarah. Bagar tadi keman beman pa, peskam di bel, peskam telem bedam nak berujak. Kepada leh pesisir kedua orang tamu ke cenderang mukro biang. Kecil ayu beri kola letu, ini cenderang, dak cenderang bau. Ini gulu tiwa, jeng ubru cepet dah hajan ni. Ukau bukan di dia main. Rebut indah urinya seperti semacam. Kan aku orang indah kau huyung. Kita indah kau huyung yung urut pun terlai. Nanti kita apa senang kejarang ni bapak. Tega orang tu berwai. Hagas bil tabut. Hapadi kisemut. Mut kau mah biar betul. Hagas kau kabut kerja cerut. Dulu tu kublai sejarah. Kublai sipun wahai cenong yang itu dikentin. Kepada pensniau hak wahai tokam. Wow ni UMDC. Uyong ni uwadedep daya tokam. Wahai cenong gemukro oleh uwarim. Dapat tayu tendai kecil tokam. Mem sejauh mem sengi. Daya ibu oleh ubek ikikam. Dah akan dikepor oleh nak liang cenong sebal oleh. Dapat pensniau itu kentin. Kublai sipun. Tahu belau nang kerku, bat uyalam luti kecingim nyopi, wow ya pi yang kecelong ketau, hak luti ku baik, bat hak luti ku chongsuk chongsan, kam kecelong ketau ku yompi. Dan kata wan kada uni upoika, wa mem uyau ini, deba ada lai lipo uyau dikru kiwa kejut, memu tekate umi peliwan, dah kata kecelong tungtung, udang ahi paya suciang nak senang tungtung bak woman le kau dukot senang yopor puput seniau ye jipai bak ke amlang ini dari mesin waya iwan ini kamu senang tungtung dan kau ucap belajaran waya ya ia do poisuk dengan senang mukro balik belai kampam ya pandai amburop ini kesini bat ia kan dengan cenderung udah beli senyap bahalang iwaro lega segi dan lega mesti ura pegam gendang congdor ham kuslai bah ngai waro na perlu yang ini waro ikon apa ban gulai skor dah bonji kan kita pergi gulai perekot kau mana majority ragu perekot kadang ham tapi nekat ngayo ledek UDP ledek kongres ledek parti opera ledek job klaim pakot ke tanam tok ma klaim pakot ke ayo pagi nimha huma kam ko betul ma ai balang sedap ha au kso de kana lembar de kat yo gero la sinan jua yo gero pendal register karena pengai kon kita yang perlu buat siobha tercandang dewa pura yang kandidat amburam yang yo pelihara o dugo biang bagi ni uhe chong perang dugo biang pelihara donam to baiba iya duna ai minister la yo ino minister la yo karena kandidat la ubiang kamu cuma bertemu chong terang o bara kekepin hindi to man go he no barato kepada pila ubrula mano he
saya ke berom le yo ke cenang barato bara kecing job le itu wah iki guna pergi lagi kile dari konstitusi le partai kepada pencerang ketai hambar deten ngam kwa pencerang yo ti wan ra ngacing job haga arab so terek dewe meselang iworo ham kuslai nai kelami gilak kejar cuaca nen ang hamdo jengkerman ege mesin tediang timan tediang toy haga arbu terek medang step hami bon kamera ong chai pe ye boy bon kam pe ye boy aduna ge bod ngi wan tham kada gam te wan nang step depu chon chimi arum ne taptalai ki pile ye rap ki bigi begi pa bi what you am kam pile ye lat pinang haga arab so terek klem pep wan prei nei dai wan chat in echnong barato baramur iu job na ege borom mi piworo ki pat ba o chong ni ba ko em na sta ke jinga chuwa chin le ham ko slai yo te ke jing job wan ra gan uslam homa ai bonang chadap kada gam te tang te kintien khuble chibon chejan go to kublai sibun ma ya gitu gigintin ki yongpi kublai unang terko berdo ya gijingim ki yongpi kublai sibun da kate na wan de yo ni kulam na kate ham chan bai ba ka tu poi chi ki he bai de ko sa su ba wap da ka tu no poi chi ki ni ki chagini ki tu ki he bai ki ni u chong kaman da sa su ba kulam ki kate u yo i ki kulam na u ma ni de mon chulen woman ka working president yang ke all India all Jantia NPP itu tu umani demon julet Nangkong pumpau dikir siang yo belai wade ai ye pergi kemet ko cacua nang dia wicim berta naik nok pasti ini senang pro chairman upalagi ni ketinggalan kamjo le yo kandidat UM Burom ma ebor sedap wada yelek ni parti NPP giyongin umanri deu Burom udah jauh sensar hakaniga konstitusi cisin kepon kublai yupi manre siao chit siao saji wa emlang ti wa igam ni deu mane hi menyatakan uman le udak si hai dan sistem hawa anan udak si hai parti NP nakapot jo teman mau kalau ganti ay kublai primar jo ko ne daman u sekretari yang ka state komite ke yang ka state makalia ke yang di ke parti yang ay kublai bi yang maroy manle daman u working president yang ka blok lesken blok dong somo ke yau kalau kami ay kublai itu kiwahe ku em hapok daram jai ko kemat ko kemun lada dap ko urung dap tak ke pori tenai kena ki udah cap nei perlok yo kelam macua yang akam tam ni tenai ke manbe udah ai ku ketin usnyau suk kamjo le ko kerpang la ko cepi paj ba ubun walang ki manbe ki manpa ki kon kero kon kelut kam tam yang beri cenong mukro ada berlebih ipori ukodor yang pi di wan bini mitin lada siau tok ludam MP pajba man ge mitin kuah mau man ge mitin krai kecin MP yang pi congcit koi i warok gi penta kublai cibun ya pi pajba ubun ulang keju kejak agalin kecil itu kelam ni kepang ba bun gi wahe wa kelam jadin yongla da ketak ge por da kelam bendrong keju kejak kecil itu ini kalian ke parti NPP. Nai ketau iwa ketika tiba bi umah ebor nangkong kawa job u nagani ke khat ar bertong to job u na iga parti NPP job u naga kongres. Kalau kampe iyo
wa kau ni bro waya pat sikit wayo i khadok anu ketik keting yo suk keting krekam yang au ki bentana dong sedong waro kiliang na liang yang ika parti NPP tada percaming aku ni wich ku por au pem sia wa COE yuki me sarkar pa yuki me ulai kram am sarkar nei ba kongres am dam ko sarkar le hi NPP yo da ku biang kita kathai yang mai setai usia sukuang hadian ci nhau prabrai tadapsi au sakit ui dekre ungayo ketkir konkre yang au mat mesin aktiu kamtam yang konstitusi yang au kamtam yo buat ba ubun ulang apa ke parti le andai kecil am yang uni kurang ba isi pun ki benta ki wayo isnan ki gitu ki waro wayo ini kecil ngirap noro kiliang ek benta yang niu wai buat sedap kanu kan tengah kawi ong perdi yang lipat ba ngapang po di jeng siau kemen ayo ke jeng ngero wa kani ka khat ar bertau konstitusi ustad hijit nong mikwa kete do konong rim ngangaj agani kawa ketem ko ile wa pol ini apa wi tarik le nasarai mengaj upat ba hal halaro de ambista kalau kita ke por, nanti kita orang IP, start tujang jidang mikbat, uni tau dah M2 ke sarkar. Tiap apa ini jika hastit government idang emis kamu reklamu, deputy minister ne, dan emis leis nem-tam, wawancara ia gestit makalia. Kalau kante, uni kandidat, uyang pikate, Andrei. Oh, emo kan ke sarkar. What lese? Maya. Johe yang ke sarkar oro ada udi putih. Siam masa balang dar ada udi putih siam ubustut song ada ukunrat sama. Cum minister emburong. Da ai tilut ki de mayagi o. Nagayi ka dawo mayagi o kam tenay ong ipi to o. Bon ki experience no gi kamo kre ya ke imlang salang. Kanu kamte ki om ki am kam ke uli bro wi kre i sekmat waro ki benta kamu om udi beti pinai de siapi la em ki nu ki kap ki jinne unong tong trong yong galapang unong yong trong yong kumkro mbupoy ki ke state royal kram ke sarkar tang uni ma ai bor dewan persia dewan abo khmat ke sarkar akmat ki jinne waro wato pat ya kita ki kon ki yong asta sap ki yap ke siapa analin sarkar Uya kerja lang wai yo lak ni gibru siap. Kalau itu bruto wajil sikit. Dan dapat tiga nugu benta kiu emo ngayo suku pat. Kawiye siap si uang ibi pat ba nagaling ke UDP. Nagaling ke UDP dai uburam yung MLA uburam yung Hagan ni tempo de dable pinjab emburam bi orang he kebut ni na tunong mukro. Tangguh saya si uang yang kita buat dia uang ngau terus ibaran kita terus ibaru oleh serup ke NPP guptado ketika kau uang lebih baik bah agak jauh kau beli lebam lepai agak kenang tu biar yang kini ke saudong yang kini ke senang mukro ngalar layo dam yo pun ke serup kodang duga lepok sudah dam duga kurang sudah. Lenyau telik Islam dan manukau MLA kejeng sakit tu paju kamtam piwa mayai o ini piwa penjabun rap ai di kebun kuwa kerpang ya o kado kamte hagan ni kepor ngap to opai ya MLA hagan ni la deman unong pakla wajid uyo MBC lalu dah bi pada la jid haw jid kau ni MBC hajil sakit tau tunggu kedan le biang bat Betul mudah-mudahan jelakan basu baru jawab hoi. Dia pernah memayai dia. Wow, Rio, wakan nyuper kita kerja. Lalu tunggu mudah-mudahan le. Ketika uang lebih baik bah. Nagi kita waktu ichami barabo chami chami o agajin imlang salang embentau chami barabo kami kelam kinai ko he senang orim de kelam bau jing itu ke muatang lang mayong o
Nah, untuk pembawa, untuk wadah serama mereka juga kejak yang tipi baik ba ngabun sin ibenta ki wacam cepet ca sorok mu aju dan camale agri wayap kitu kita di bawah jiyung. Kata jangan orang kena bila dia sikit baik ba kiper lah pemia em gibur yang mau haji rak ni kemasai rak ni kubur ha auto em ni mawa wala likit umani demon mainah. Kata jangan dia sikit. Bapak dia pipai ba yang senabi. Apa digakan bahas ke election yang awak te. Andai dia sikit tu live siu yung disam upun siau tu yung bunulang andai. Bekum agit ti ojusarau. Em ni perlu kiwe em mabalu di share ki perlu borok jam. Yo piyo borok ki benta. Dan pergi kita kena ini but yung em mabalu yo pilih ke mabalu ke yo share ke WhatsApp ki. Siapa apa ini hanga em ba mabalu wati hayi le to ibo abu kana to kan. Em ni ke mabalu agli ke share kana pe wati ulang ni por kar ba. Pat borok yo bule yu ba pa la jan depan. Itu yo kana yo to. Muajo. Mana pergi yang pibun kim yo ini ke video gua. Oh, pergi kan bahas muajo dia usara. Dekat bukan te bengkta koi iu pai ba bengkta koi imlam salang lerjit lalu pai ba jit ya ngopo ka mengeri bentar. Yes, sir. Kata tu orang berkat bicara pi pai ba. Yang kuai kulam pi ada boy ke por election. Orang bila benro belum ni ke election. Tapi kuai wan peroi pi wan pembej pi ngan ke yi ngwis ku ke por nga mano hai ni mukro ke senong poi mayatam ngan mano kam ke college ni hani ha ke senong mukro na hai ni am ke college ki yong nga na bila skor hai ni am suong bai lagi kita orang ngati pinga mano kaula skor hai ni ngan ke por nga waro ni perlo umya ngada ki o gadan dak ki o nga hai ni bai imlang ni nong mukro nga. Jam kijing yo kijing waro giliang waro bibenta lang waro ibenta kwa thrui khmat karte upat chini thnong mukrok lapat nakapor man ke thnong bosa din bai kam dok dan nakapor wan kerpa ipile ton siau ba ai lagi wa yo job ni NPP yo yai pile ba waro giliang timba bi kamu de batail Dibutin na bun kibentaw kani ke sarkar re baga andre tak kejin kelo be uman ini sarkar Balok umia hami be ke kini ki kap ki woro gilian ngawai pi la da pi tiet pi la masya mu ya bi la male ile bo kandidat u pi dawra hawai kate to ulute jadi bon u pi dawra jadong am syawi ha kada legak ki perlu UDP Leu buram ladas, lagi you have to use the same. Apa ni kubur lada pito hi, MLA penginyu dok kandidat ubiang, mesti apa review kerjaan bila tele. Kalau kata icon berkat, kiperlok kiwa, embusnya lau siapa kerjaan, ay kita kemasai waktu lada pi, kerjaan pi, comar yodang, pipai dang cakta hadir. Onai ba, boy. Ya ke kamu orang udah ifat ba orang lah cakap semua pen MK mau cepat akhir. Nanti kau siapa fi uang kena ini. Leba ubroh pergi ke kami mau pergi ke kanvas yang mau jangan yakin usaha. Hadir mana jawab macam siapa orang uang. Tuan le sengas kau ke masai uang lepi. Tak ailat orang manupa keli ginang macam orang untuk kampe. Mana jamu riyo berabar jauh yun bagi sikurim. Mana ramu riyo ya bagi sikurim. Taru kam te Allah tamburam mi yung tamburam mi dai kon ki hamai laru jamu yo rismar dai kon yo.